Начинались ремонтные работы в 9 километрах отсюда. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi jembatan Crimea dan secara pribadi mengendarai mobil di sepanjang jalur yang diperbaiki setelah serangan Ukraina, dikutip RIA Novosti pada Senin 5 Desember 2022. Kepala negara memilih mobil Mercedes untuk perjalanan melaju dengan kecepatan 60 hingga 80 km per jam. Putin didampingi oleh Wakil Perdana Menteri Marat Kusnulin yang melaporkan pekerjaan perbaikan tersebut kepada Presiden. Menurut pejabat itu, perakitan semua struktur dilakukan tepat di lokasi perbaikan. Logam itu dipasok dari tiga pabrikan terbesar Rusia, dari Tyumen, Kurgan, dan Voronezh. Berat total struktur logam adalah 1.214 ton. Husnulin juga mencatat rantai pasokan logam dibangun sepenuhnya secara manual. Gubernur setiap hari mengontrol produksi setiap ton di pabrik-pabrik di daerah. Secara total, 500 orang terlibat dalam restorasi, serta 3 derek apung, 4 tongkang, dan sekitar 21 peralatan. Perbaikan dilakukan sepanjang waktu, bahkan saat badai karena penyelam harus terhubung, tambah Wakil Perdana Menteri. Akibatnya, Putin menginstruksikan untuk memperbaiki bagian jalan kiri jembatan. Dia juga mendesak untuk mempersingkat waktu peluncuran kereta api dan menyelesaikan pemulihannya pada pertengahan musim panas. И артиллерии. За сутки нанесено поражение 69 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187 районах. В районе населенного пункта Деброво Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования. В районах населенных пунктов Григоровка и Марково Донецкой Народной Республики уничтожены 2 противорадиационные станции контрбатарейной борьбы производства США. В районе населенного пункта Новоалександровка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины. Это 9 украинских беспилотных летательных аппаратов. В районах населенных пунктов Житловка, Краснореченская, Гончаровка Луганской Народной Республики, Старомайорская, Кирилловка, Никольская, Новотроицкая, Благовещенка Донецкой Народной Республики и Ягодная Харьковская область.